6 nong bithong ke parlo dong mi pi dera rong amikar babu behem mukhema rong kangbura ing hiamikar so rong pi ahem lapen dong mi pi begambura ahem ladon thomta patowia jo por phai krihinia por habit angnar katengkheng penajo hem pritekang etlo lapen sok puru tong plinsi sok chotikang thailo alang litum non kedo kithak ke chokijun ka siksak thektiklo lasi non kedo bom BJP sarkar kacharia ke hai tuliram ronghang alang li non prabjin pen nang kirabji aphansi ladon thom kisung ke phoder atuma hin pen chuning ripon News Report Public TV Karbi Anglong makan sokat tirik lu bang. Pondet mawe ma. Mahon sonang rajepu alun kanarjan mohor kene pon patang pamis rada cetai long an paklang pon ikpo Lunjer seni production present a hinpen ka bonda pon mahon sonang rajepu alun kanarjan mohor kene pon patang pamis rada cetai long an paklang pon ikpo Lason si lakas rokep amreng constituency ke parlo jirikendeng rong milia rong amekar Lunjer seni production a hinpen ka son sepon mahun sonang rajipu alun kanarjan mohor kene pon patang pamisi rada cetai long an paklang pon ikpo Labang so video aphan kachiparjan pon abangpu non ove kimipen sarklim teron birta ing tipi alang litum si chiparjan pon lo lapen labang so video aphan director and editing abangpu Carmel Tiso lapen labang so video aphan mohor kene pon abangpu SK Kramsa lapen labang so video alun kanarjan aphan kilun pon abangpu nongnam chithangklong lun sepo Bijoy Tiso lapen labang so lun jeraphan music director Ram Rongpi alang like Hembiri studio pen Lapen labang solun jeraphan ate ot lapen Dion abang phum Bijoy Tiso lasi labang solun kanarjan YouTube ahong jayalong paklang ponji laki nonang keleji busik ni phai kretrok arni rada hong jayalong mati lunjer sini production YouTube channel along thekponlong ikpo News Report Public TV Karbi Anglong Nayo mahunso nikaya lo wangre malomso nama hoki ne phanang kang hon malomso mahun nikaching ho nayo ma